Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke ma kuthi usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel. Awenzeka nje mntana sekhaya, awulike ividiyo bese-ke uye-subscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Umqeqeshi we-Orlando Pirates-ke njengamanje-ke osathathwa-ke njengomqeqeshi obambile umnumzane-ke uMandla Ncikazi usekhiphile-ke isizathu-ke sokuthi-ke kungani ekhethe ukuthi-ke enze-ke i-substitute laphana-ke masibuyela kuyona-ke i-second half laphana-ke bebhekene-ke nayo-ke i-TS Galaxy ekhipha-ke uSipho Chine afake yena-ke uMelusi Buthelezi. Isizathu-ke sakho lokho uthi-ke laphana-ke uSipho Chine wadonseka-ke laphana-ke umsipha womqala obizwa ngokuthi-ke Achilles laphana-ke uSipho Chine-ke ingakho-ke akhetha ukuthi-ke enze-ke i-substitute afake yena-ke laphana-ke uMelusi Buthelezi nowenza kahle kakhulu, kodwa-ke ngebhadi i-TS Galaxy yakhava edwe nje isikhathi sika-referee after laphana-ke u-90 minutes. Impela-ke isona sizathu-ke sibekwa uyena-ke umnumzane-ke uMandla Ncikazi oyibamba lomqeqeshi-ke wayo-ke laphana-ke i-Orlando Pirates-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.